Shubor nakaslem jong unong san hima. Ismo baka doon kami kasi Congress baka ayaw tayo ni Kong Shmai itu kinokrasyan itu ni. Kung ba piyo ingi klam na rem. Ado kata-kata imagine skilong very nominal. Ti kamoplang kendit kapoy kumto ti kamoring keneng nirem tang kat transpatan ka Raja Balaru nirem tang kat hinay spatam. Tingis ngo ba wat lang idon ha ka opposition du ka sarkar pati candidates jong ta na dati day BDP ni NPP kila hapya tray borba naman ba ka Congress ka na tray shikam nila presyang sibon bangin wan lam ye ki issues ki badon kam hakmat ka tunriyo kajing kiw jong gador kamar kador hapok ki snong ki thao haka liaw ka hat jungi kajing kiw jong ka petrol ka diesel kajing bangdon kanu kajing yo i jong kinu ki development projects kung ki surok ka kapat ka kya nang ka niyo iru ba ibon ki issues ki bang yo i jong ki government employees hamtam lele ki badon ha ka health sector ha ka education sector ngila persyang kadbala bangin wan lam ni kin issue sa kmat ka magpani di persyan ki ngila wan lam ru kmat upat ba ya ka jingker pakret ke ni ban termo ki kinong ya lam jumi di ba plat no shiteng sawai tin rengi yo i baka ka results ka long to nida buram ye ki nong persyan jong kasi Congress ki ba klem ki apdeng jong ka jing kun show jong ka pisa ni i ba ka pisa ka na day ka way ka belawan berry sibon haka imlang ka sa lang ka jungi don ki baong bato hato kani ka result jong kani ka by election hapok state ka jungi kan INM ya ka jingwan jinglong jingman jong ka san pertay ng atulay ngingi ong ye pi ngimla ko min juba kita ta namat ka result ko lang kumdi apdeng jong kita kijing ki babon yu iba dang job hi ki candidate jong ki party ki badon hak sorta di wala ka taru ni ai kublay si siya ye ki nong persyan ratba jong ka party congress ki ba klan ki apdeng di puchoy kato bag nginget baka arulay kapag kijing ya job jong ki candidates jong ki party ki badon ha sarkar ki job tangtung tu amot ka jingele ka ba itena ka upatula tingin siya mi ki jingkali jong pi ni kran kam tam ha tin kasi namar atli ki ni election ki day tam ha po ka is kasi tingi kwa pangin kran kerpang ya kita kinong kersan ki barat ba ki jongi na is kasi district ngim kren re baka day kijing ya her jumut hapdem dong no tang ba ni hap kubur baka jing pet seng jong ki MDCs jongi hapo mau plang ba jing pet seng jong MDC jongi hapo Raja Bala kala impact hado kata-kata MDC hapo mau plang yo 1,000 tam kubur MDC hapo Raja Bala yo hado nyo 1,000 tam kubur kabamot mangina mungin buri na kata bahawan kani kajing kendrong jongi hapo kaseng kawa shim ya katu ka result ka bangiyo namar ba kini ki candidate ki jongi tingi om ba nangne siya kamahi ni hapan pikir ya kani kawai ni hapan tesong ya kapati borok kawai amok lang hapo mo rin kanegro kajing pet seng jong way na ki party functionaries jongi tama pala impact ya ka result kung PUE tingin keno re deu NLB tamba ka sen congress ka hapan pengkonyo ya ka nega raibi kapaday ka dauba jong ka jingbom na tungi berklik di hakano ko no election bu like tang ha ka MP abang UE ya ka MP election bakalong kum to ka result kapani ba kidang don kajing kersya kajing syania kasi tinay keno so inuino ni mentangin sedang no ya kata ka operation sparkle hala ka jong kaseng ni hapan pet hapan don no kata kerja operation kaban sarno iginyut di bapunwit
ia ka parti betul. Kasai pertai jong kani ke juk mentah tepi hakaba ka sensya hi ka pisah tepi. Kai ke banja ngimla pa. Tabakum mangiyo ihi ngihi ki badan ha kaseng kongres. Ngin yale kat bala bantum klanya kaseng. Ngin yale kat bala bantum bed yala ka jong ka yin kaseng. Suaya ka ajar aku lai ban ngindang yo ile se kum kani ke jingmi. Jong ki kata katu kat ningut. Repimla ban bat igi bre di bala temu ban ni. Tingin pet da kamno kan kom. Ngin pet da kamno ka liang bangin penbet biang no ya ka yin kasan jong. Sua ban wan ko ajar aku. Ngi ka parti ni burong ye kinong kersian jong ni. Na kata-kata ni lakot kat pang ye kani kecing ya lang parti igi dia. Ki candidates let's say bidang don ha kano kecing snow hang. But kini banai party bakin accept ya kani ka result ka bakyo ang rengi na ka party ni tuwa ban ai play be inong kersian jong ka congress. But do jingkermen naman ngin ya sat bet persya gini kijing bamlong bamman jong kasan pertai ha kani ka ngin hap bangin ya long united in hap ani renti kawai bat ngin persya ka bana lada PA ya kajat menteri pidi benbu iki isu sakmat pisarai yo kortong bakin persyan nrenga ong ipite la kelah kapisa kaladai kata ka dauba baki nong snong kinyo persyan issues baru PUE ki issues ki bapektin keren ini ka issue ayu ka bangdan hang ni kata ka jing ra tau do yung klem an kata ka jing bo iki check gates hute moring keneng so kam klem an kata ka jing kiu ki marbam ki mardi kayo kahat ka jing Syakban ben na kadaw yung COVID hadu mentam menek ki commercial vehicles ki taxis ki nyo tang man fly ki henrius ni jong katayo ki habya bet ta odd even kita gidi issues mbek teng snow kwa kung ban suklat no iki issues nrengi ka sen congress nginyay keren nginyay walam ni kini hakmat upat ba bag nginyay kerba ya ki nong song jo ka district kam tam jungi kumbang UI a political election ha district jungi ndrai undan mo patyawi kita ki issues dikani kalong ini ban perkhat de dan kam ne am ban yakren issue ha election kumbakalong ti imat ka pisahi kalasu control kat badan tang kumbang ong kibuat bakaseng kongres kayo pan ni ai kublay dito pat kay kibadan kata kacing ba kli lang bat mangi kinong yalang jong banyak keren iki issues hakmat jok kajat menteri ko mamoni baro ni ito pinaya nujor ya kamu plang mo it's not question of age ang to kadai bet ka sympathy kadai bet ka jing burom ka jing tribor ba jong ikpa jong i tinganong ong yapi ba ka age ka don concern ha ka party evaluation among keneng it's not the age factor. Ladang iladi lupa LDC jom betul constituency. Iladang lupa. Iladang lupa in touch. Iladang lupa hak politics. Iladang lupa yang kata ka empowerment jom ke politics. Ngam tarai gede age. Naman haraja bala pa de. Bayale tu kamrang ba te. Bayale o kamrang ba. Tiram di ba kamrang na. I don't think kata ka youth following na pinut ban hit mapi ka long real. Namar ba kibabon ki samlang hamaring thing ba amok lang kila Kersyan med pat mensil ya kaseng congress. Badai gitu gibadai kibulong yung ibon patay na taka vote bank kabang nilayo ban generate hakini ki political constituency. Huge youth following, women following, a huge following of issues. Kadang kicok tang katubod. Bananundan issue lili kala. Iban lemhakin kongres sam beri macakin. Mereka penyat ista. Tiap evaluate ya ki poll patterns. Kita ki factors beroke. It's not about them being younger. Kamde kita ki kam pernah mati.
ngim jukwa bangin ong ai nam ai ticket ini no ngin hapan strengthen ya ka party organization ban yo ya ka correct pulse jong upat ba ka baipol phim yo porte ban ya pet ya kata ka baipol kalong ka jingdo sendet jong MLA but abadu sendet iki MLA ngi ko ka party ngi hapet iki factors ki bala ban retain ya katu kasi tinrei ban ong pat ban ai ticket iki priyo hadin habot kam long ko kabade kinhapan proof namar ngindang don por sa sistem siteng asnem tunati ngin sa evaluate bahaya kata ngin strengthen yata party organization hakin i artili ki jaka apo East Kashmir district Shatai Shapo Garu Hills ngimla mangilong ay namar katay kade kasi lakajong kajat politics sa kaway but menteri rangba arus ko swim from sa asti di kita begini ki factors ki bangin tip ka ega ka outcome rate klam darem klam brand pala kat kendai bot tu kat kendai ajar bot tu kadang-kadang kendai smart bot tu kadang kendit ba ngin sa strategize bahanang Malaysia kumat ngin pa mangin siya kren kerke iki tambangilay ni baki issues let's say hakamat papisah kim nong ini kata kapunduk mensi sa Congress tingin hapan strategize ya ka jingya tuni siya kamat nang ni pade na mateng-teng ladap i stress tang ya kuway ke area piklat no ya kuway ke area pade ni iba ka don tataka up and down kan back tingin niya pet nang ni siya kamat ti kamyo jingtip ba iba la idon ka jingpu banyale kapati kamdon jingtip po asahel ko banyale nimdon ka jingtip kajingja kalong bet immediately Marson announce ya ka election ngisyo few days after kita gilay file nomination na way te katuro ka pengkedit ini ngikram yo parte tang mania kren ya kana bakiru te kamdai ba pendo ino iklam pan tiket ina ngi kasay kata pas plati ba dibe to block la shong ba kala rai ba helenda te kamdang kata kaji tiket be shlong ba tumsam di shumi mi naman nakalian yo ka block ni kila rai ba ni ba helenda te nalu tu puari ni la ya na to ba helenda kani kajing mi sendat jong kidiki MDCs jong ni kapau ba ka poaching gadante kata kajing pengop ni ki candidates jong ni banlek persya ini ban penpat ya ka vote congress tiki job de ki lalong ki baca pa kata namar bagi MDC jong ni kitrot de ki lalong ya kata de kini ki ruling ki layo ka baki kwa ka result te maki de kaniru kadi ko way ba ngin hapan ya perkataan ng Malaysia kaman na baka nung si community na magpalong so disappointing tawan terwa mano buat kilapet milendet ma kalong kapang ng sim na mangi don hang ni kongres ki post nem pexi pro arngot ki MDC pelong briwi ki da party ni rei po ki haplet kilala kalet